Magori kutoka Kerenyo Ward. Na sema juu ya mambo hii ya impeachment ya wa Able Governor Honorable Amos Kimomi, hii mambo hawa MCS wametupea aibu sana. MCS wa Nyamira County tangu tuwachague wamekuwa wakivuruga huyu mzee na hatuoni hata chenye walichaguliwa kufanya huko. Mimi nasema huyu mzee wacha wampe humble time afanye kazi yake. Sababu walikuwa wamemtisha tangu kitambo na mzee anaendelea kazi. Kazi inaendelea kuonekana Nyamira County, hakuna penye atafanya kazi. Wao kazi yao ni kwenda huko kuruka hapa na pale, lakini hakuna kazi inafanyika. Mimi nasema wacha mzee ashike kiti akae huko mpaka 2032. Hakuna hata nywele haitatingishika hata kidogo hata moja. Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Edward Machuki kutoka Kerenyo Ward. Mimi nataka kupongeza kwanza Senate kwa kutupilia mbali mswada ambao ulikuwa umepelekwa pale ili kumngatua gavana kutoka ofisini. Nasema asante sana kwa kutimiza na kuonyesha na kusimama na wananchi wa kaunti ya Nyamira. Sisi kama wananchi wa kaunti ya Nyamira hatukuwa tayari gavana Amos Nyaribo kuondolewa ofisini, sababu contract ambayo tulimpatia ni ya 5 years na bado haijaisha. Na hao wengine ambao wako na tamaa, simulisikia tamaa iliua fisi kabisa. Sisi tunajua ni akina nani wako nyuma ya hii mambo ambayo yanaendelea katika kaunti yetu ya Nyamira. Kwa hivyo mimi nataka kuambia wale MCS wetu wakiongozwa na speaker wetu wa kaunti ya Nyamira, mimi hata nashangaa nyinyi kama MCS, mimi najua nyinyi ni wasomi sana. Mnawezaje kuweka speaker kwa county assembly ambaye hata hesabu kidogo ya 2/3 na mshinda ndiye anaenda kutuwaipisha pale Senate? Mtakubali hiyo maneno siku nyingine? Sisi tunataka next time kama tutatafuta speaker, tutafute speaker ambaye ni msomi, anajua standing orders, anajua hesabu kupiga vizuri ndiye asiende kutuwaipisha tena. Kama walikuwa wanajua speaker, kama alikuwa anajua kwamba hii mswada itaenda kuanguka pale Senate, angepeleka huko, angeadvise MCS kwamba hizo numbers bado hasikuwa zimetosha. Pili, nirudi niongee na wale viongozi ambao wanasukuma, wale ambao ni forces ambao zinasukuma MCS na speaker ndio wafanye hii maneno. Amchakubali kushindwa hadi saa hii. Mimi nataka niwaambie, mlianza kwa by election tukawanyorosha. Mmekuja mmeenda impeachment, mnataka kuhakikisha mzee ameenda. Bado tumewanyorosha. Bado hamjakubali hata 2027 bado tutawanyorosha. Sababu governor Amos Nyaribo is there to stay. After 2027 hatuchaona candidate ambao mmereta tunaweza kuombea yeye na governor. Is only your responsibility to make sure you have a candidate, a strong candidate. Mnaweza tuletea mtu ambaye tunataka kuweka ndiye atoe Amos Nyaribo. Mr. Nyaira Kirama from Itibo Ward. Mimi nasema wa MCS wapatie governor humble time afanye kazi, amalize kipindi chake, na pia 2027 tuko pamoja, tunampatia tena hiyo kiti. Hakuna hiyo MCS wanasema ati atoka, hawezi toka kwa sababu wazee wa mama wote na vijana wamekubali kazi yake. Kwa hivyo na pia senator tulikuchagua enyewe, hakuna kazi umefanya, wacha kusukuma huyu mzee, wacha mzee afanye kazi. 2027 tuko pamoja. Kumasi ambina forma wa ward chena ngote anega sia Nyasaye tegwa timagosa onye Nyasaye tata itomu gako ya bero bisi nanga libibu nemwe baba MCA muko no mugwato bachegechege nanga bona liarwete, lakini Nyasaye na ndo muira ni igoe gasia Nyasaye muko na gupinga endeke mu ekero mugo karasa parliament moko ne gento gikuigweka tekuna kuwescha okone bintu bitai nabona umugako iranire gasi abantu mbanyorete chibesa cyanyota buna bayut wamefaidika, bali banyorete kidogo wa disability walipata, tunashukuru. Kurwese ward ya Kerenyo twabere no gukumio konena saba MC twachorte ko ire county tu ya Nyamira asokorwani umuske egafana yitwa muskimo noni gwekera tukurigeria basikabe gastu abachorete batokorere ya chire ya sinyire twanyore gasu batokora niyo kurusigafana ozo kopima noni para chiari kuri mwae ward ya Kerenyo no musike amuskimo mikia bete ngorusi bobisi stwagite chiarusi tikubakaira ekitobu kumeti no mbono naki aba MC abatwachorete mwaka mutigarti no yomo nande ngwe 2027 mwe bange tayari nende mwe bekamo asenge 2027 droji ko sendo chiko bairani asenge twanyora ngi twaba chortu mo chiko tokora kyabere ga asengo ngwaso kurwani muske amuskimu nende twasabaiga umuske amuskimu
ndu arenge neke maene kuru maega nga tukia eteri konyegera nyuma yoko morwani nga ki yons bichita mwejisa ndu arenge no kwegena ngo musabira ndu arenge nga tukia ye teri gokoraki ndebyo muske senator okongo mugeni chinga kieji nali chiekire tubande go chama buno musio minto tubwatira namo na reri tu arengo bachorio bokenga motu arenge ngo boliri swali igaliro like go muske senator ngai bono twarwera twetanire ekaro chikura chigwa kuno twanyona gwito musio minto muske senator injuamo tubwatirane tigane bindebyo tokona kungaina na naba MCA kuna kongonyagario mugako tukitari konyagara ba mindo biya Hassan 001 nande basa takunduka makogoti na nje nare gotayia ba MCA baitu be county yetu tafadhali mwatorete ubusoku boroba ni sana nare gushukuru abantu bakoro kuna ba senator baitu aba senator baria na arorire buna barobuo mbatebereretie amangana yo kubekirwe rorpo bari n'abantu basomete richiko ebaigete gari nyuma kindi gyose gitarakwa richiko barigete gake ba MCA baitu etware gosaba no egento kiare korosi nguga mosomi gugure yeri chiko standing orders nesa 1 2 3 4 ekubasinya gaki aba MCA baitu genda mosombe standing orders na andi mutiga mangana obwaite amu governor ito amusikimuo minyariri ndutu akwete contract yao bera gari ekiruke rige isaranse ni chinyonga chionsi ibere okore gasi paka 2027 na ande 2027 onyore mba akore tonde na ande na musikimuo minyariri amusikimuomi na rogo chikoba the wrongest serving governor as a county yeto ya Nyamira echi county cheno mwanachama wa UPA ninde no muichano monene kirango nyana ba MCA au bakurwa ni mugaka emos nyaribo kimomi oyo korega singi yabako mutukukora twara watabo no busuku mogoto mutare wancha mo mugako yomorembe egera kore egasi abantu ekemogoto busuku abantu bakumina ba MCA abagusina obaka ingi mogwitira yango mugako imango morembe akore gasi erengi kiagira orabiri Nyamira kiro chinangi Sinto itabete onye inumwa igotire ka abanderi baga bakore gasi ka mwako yomole bakore gasi tutwensi abangeke abangina mogoteba akore gasi abantu bonsi akore bichana akora bagaka ara bichipara munagenda to kore gasi kamuranche tigago to bokongama ward cheno mwanachama wa UPA ninde no muichano monene kirango nyana ba MCA au bakurwa ni mugaka emos nyaribo kimomi oyo kore gasi ngi yabako mutukukora twara watabo no busuku mogoto mutare wancha mo mugako yomorembe egera kore egasi abantu ekemogoto busuku abantu bakumina ba MCA abagusina obaka ingi mogwitira yango mugako imango morembe akore gasi erengi kiagira orabiri Nyamira kiro chinangi mogoto mamura sosobe kamuranche mwange chekinyororo akore gasi erengi ya ndwe gasi into itabete onye inumwa igotire ka abanderi baga bakore gasi ka mwako yomole bakore gasi tutwensi abangeke abangina mogoteba akore gasi abantu bonsi akore bichana akora bagaka ara bichipara munagenda to kore gasi kamuranche tigago to bokong